Ngiyababingelela benkosi, ngiyababingelela bezulu eliphezulu, babingelelwa ngumntungwa kwiKholo Khumalo TV ku-YouTube. Ngethemba bonke abenkosi basaphila kuzo zonke indawo lapho bekhona. Nina benkomo yakha lemthonjaneni izo zonke zayizi ukulila. Nina bakaXebe ngimbono kwehla kweyikaMancengeza, kwathi kweyikaPhungashi wanyamalala. Nina bakagawu bazawuluma bazawuliphimisa bakhumbula amagabe besi. Nina beqhawe siyaphila thina emantungweni, siyaphila thina kwasokhumalo. Nawo-ke uMgogiwenhlanya ke uma seliphelele ke igama. Nina beqhawe kusebenza ke impande ke kulo muthi ke ziyaphala ziphalazela ke ukuxosha ke imoya ke emibi, ziphalazela ke ukuxosha ke nezilwane lezi ezilala ke ihlupha ke abantu ke ebusuku zibaklinya ke ilala nabo ke zenza nabo ke ucansi ke umgogi ke uyangena ke endukwini ke yokuxosha ke lezo zilwane ke uyaphalaza nina beqhawe umgogi ke wenhlanya nina bembube. Ubuye ke ungene ke nasezikweni ke lemfuyo nina beqhawe nina bembube ke umgoqo wawo ke umgogi ke wenhlanya uye ke ubekwe ke lapho esangweni, awususwa uhlezi nje ulapho ke esangweni ke kuthi ke uma ngabe kuvulwa ke kususwa ke eminye ke imigoqo kuvulwa ke isango wona ke umgoqo ke womgogi ke ungasuswa. Zithi ke mayiphuma ke inkomo eziweqe, zithi futhi mayingena ke ziweqe ke futhi awususwa ke lowo mgoqo uhlezi ke ulapho ke uvikela ke inkomo ke emoyeni ke emibi engahle ke iqhamuke ebusuku nina beqhawe. Lowo mgoqo ke wenza ke imfuyo ke ingadubi ke ikhaya, ithande ke ikhaya ingadubi. Kuthiwa ke umgoqo ke womgogi ke wenhlanya nina beqhawe awususwa ke lapho ke esangweni, uhlezi nje ulapho ke esangweni. Wenza ke imfuyo ke ivikeleke emoyeni ke emibi, wenza ke imfuyo ke ithande ke ikhaya, ihlale futhi ke iqinile inothe yande nina beqhawe ke nina bembube. Ake ngimeke lapho nina bezulu eliphezulu. Siyabonga kakhulu nina bakaSomnandi kaNdaba, woza ngangomlomo, umlomo uyangiwa kithi kwaZulu.